Chin Relief Committee in Mizoram CRCM Shelter Munhi Munki Paumimi Vilte Mua Atua Hin Kabanzakti Nalai Hikahi Damlau Kudlake Anaiti Laumi Mit Anaiti Laumin Ha Kanzak Ketnak Na Damlau Umnak Room Si Room Achunga Hin Rungan Papi Pani Umi Atu Damlau Tam Pim Liao Si Anma Damlau Mui Sam Hilang Lau Dingin Itu Telong Hingam Zok Lai Hikahi prosthetic workshop asi kut lake adeu kan sernak na se chianak room se ka hana hin se apun phun chi asi ka hun hi kut lem lakelem sernak room se Hikahi Dr. Room asi damlo check how mi pau pon ka hana hen doctor ni check na hun si zone hikahi exercise room asi kedeu kan but min ha exercise lak na room si hika zone tia hen kal chom e Hika thalang pin layalang mi thalang ki ani zau pa ani ka mun hi an kelem kal an chon na hun si son room dang kan lut than lai hika hi kudeu Kedeu kan bunni na azau khentu coordinator room se kai inak se zon ka CRCM shelter chunga ummi vial te phun lam kipin azau khentu na manager kan che e ka manager umnak room se zon heka hi Andi lakcha rol chun nak mun si ka hun te hen rol chun tiak na te hen fridge zong kan huni ka han rol nak cha buengan bil kho mi na kan chi ka huna hen se ka hen dam lo min ha an min list kan til nak sign boss si chon ka hi ipum nak room ki ka huna hen zar pani fatin te pastor pakhat ni ampup pi nai kan la speaker se song tak tak mi zong kan nei ka mana hin i hoi kop nak le pup nak man ton se chun ka hi office si CRCM rian 22 velte ka hi kan office si ka kan office a hin ti hin signboard kan tari tihi kan inle lau kan sol chang nak na kan ra ka puthian tron nak izok khen nak se ka kha CRCM konga kan ban lang tar kho mi se lo adok naka hikalaya varanda ka papi khat le ka phe hikle ka phe kan ngai varanda hin thilpuan phaunak hun se chon he kale ya hun long ka papi kan ngai ri chu kan hun long vial te chun emergency minong kan tam tu ka chun yu khun te zong hun khon se te hun room ka pi kan ngai ti kha CRCM shelter mi pi laksana theitarna kan ban tu mi se hi kan building a design piece se